Bila okuruga omuri Katete Nyamtanga Division omuri Mbarara City. Bila ayine emboze rukwata harugendo rwe orw'emirimo ye eyatwire nakora orwa rkwija kubana tuganirira rizoba iwe carakore basa kutwegitaho aha TV West program akehogo kandi tubase kutambura na Bila Shamim tubase kureba embozi ye twaza kwakira Shamim aho mu studio kandi abase kweyanjurira bari kutureba aha TV West kandi tubase gumizamu na program. Shamim twakwakira ha program yayanjurira bari kutureba ha TV West kandi tubase gumizamu na program. We bari mnonga kunyakira amazina ni Shamim Bila ni nzarwa mu district ya Bundbujo. Okay. Tatoru kunzara no mukonjo kandi mawe no mukiga. Okay. Yes. Mwazarwa muri abana bangahe? Ni nzarwa mu kayabasiramu. So turi abana benshi konka aside ya mami turi abana twatuzirwe batanu konka hati turubana umwakafa. Okay. Bila mwazarwa muri abana batanu mwafunaho mugishago kuzayishomero tukatungaho mugishago kuzayishomero twena. Yes. Konka of course twena tuturahereze kushoma hariho abagarukire umusenior 4 hariho abayongireyo bakaheza university konka nyowe nkatunga umushago kushoma diploma on business administration. Okay. Washoma business administration wajishomera nkahi? Business administration nkajishomera omu college eba kweta Great Lakes Regional College eri Kanungu. Okay. Konka eri affiliated to Nkumba University. Yes. Okay. Waheza kushoma wafuna mushija washwerwa ningo kiryo mushiki? Kujangu ndiyo mwishi abo kuba nyino mwana. Okay. Tinshirwe konka nyino mwana actually muhara wanje akozire senior ya 4. Sure. Yes. Senior 4. Okay. Kama simu. Amina. Wafuna mwana wazara mwana wawe yakura? Kuna bire ndiyo musini ya kanana kugarura henyuma kace kisha natwarinda kiriyo nishoma then nisha nazara. Okay. Na rugo mu ishomero kunkanisha nagarukayo zo nkazara nkiri muto. Abazire bawo bikiriza kugaruza mu ishomero? Bikabiri biringwa bitanguye konka mbuye nukabasa kugarukayo nashoma. Ruhanga yanyamba kunahirize senior ya mukaga nisha natungaho akarumu aha radio Chinchizi eri Kanungu natandika gukora as a radio presenter ndi kushoma amahurire so obusente bunabire nintunga then ndi muvaka ya senior 6 bwanyambaho kuza college ejo. Okay. Urukweshashura? Ndi kweshashura then ndi kureberaho na umwana wanje. Okay. So wakora radio Chinchizi kumara ubire burkwengana ki? Nkakora radio Chinchizi kumara emyaka 3. 2007 na 2007 na 2010. Okay. Konka nkaba ninkora ndi kwega mbwenu kanye go mu weekend then ndi gukora orokubanza kwisyo rwa 5. Okay. Kuwarigire Chinchizi? Kunahiriza graduating natunga diploma ejo nisha naza Fort Potro aha radio iba kweta Beta FM. Okay. Nashabayo mu rumo bagumpereza na Western kani presentinga ndi kushomana n'amahurire nkakoraho kuruga 2010 kusa 2013. Okay. 2013 oriyo muri Fort Potro waba niyo waguma nokora? Nija na ruga Beta tukisha Beta kisha yaguza then Capital FM actually ishagura frequency ya Beta. Yes. So twarugaho in radio ndishe yabiretandikire yo bakujeta KRC FM. Nija nazayo nashaba umurumo bagumpa twatandika radio ya KRC nawe nakora nabo mwaka gumwe n'iceka. Yes, kuna maziro mwaka gumwe n'iceka ndi gukora nabo
nazombya business nagaruka bundi bujo natandikaho business nakora konka business tiyatamburaje bisha byayanga so uko byayangire nisha natungaho umugisha gwo gukora na Radio West. Okay. Mwaka chobo 2015. Yes. Nija nkaba ndiyo mu Murumbarara nija nashaba umurimo ha Radio West gwo kushoma amahurire bagumpa natandika kushoma amahurire gorutoro. Yes. 2018 mu kwezi kwa katano nija natungaho munywani wanje. Yes. Mwenu nkaba nimanya ari Kampala mwenu tukuganira angira nkunka shi to kubasa kuza aheru kaninde babishi barukuza aheru barukora bwa maid niwe to rukubasa kuzayo ukakora bwa maid ukatunga kasente kirireho ukijo kakora business akuyangambire nareba idea renunje. Yes. Anamubuza abakuzayo nibatandika batandikira kahi. Yes, naba niyenda kuzayo nintandikanta so anshoborera ngira ngo ekikuru oyine kubanza watunga passport. Yes. Wabo ine passport ebindi no kuzaha medical then ukatunga bishani ukateza bishani ojire nk'abasilamu. Yes. Then bishani tukabisindika watunga sponsor nibabeta ba sponsor mwene bakama bawa kubandi baza kukozesa abakubani bendo mukozi so kuba kusindika yebishani bari yababireba then batorana mu ubu barukwendo bareba. Yes. So hato bwe baheza kukunda babona kusindikira ticket hamwe na visa. Okay. Konke chukuru oyine kubanza wakora medical kumanya wabo ruire nango tarwire then process ekatandika. Hati uwo mwana wawe nakugambire ibyo byona akaba yaragire yarakozire akaba nakoregana nabari y'abakuri yawe abantu benda abakozi wakaba nakora nkaki akaba takaza yoga konka rukoregana nabari y'ababene benda abakozi. Mwenu hakaba hariyo office erimo munya Uganda okeri y'abaharabu. Yes. So office ejo akarimo mushiki then umushoga rukoragana nogo abirari Kampala kugira ngo amurondera bishaba kwenda kuza yaheru kuza gukora. So na mwenu ninkadira. Okay. Yes. So kuyakugambire yakugambira ngo no yetaga passport ebindi hakani hetagisa kinachi oyireho passport na no gukora medical ebinde byasigara ne byabari yani bo bakubikora. Yes. Nibo bakusindikira visa bakakusindikira ticket. Okay. So passport nkanta jine konka nagezaho kugironda abo kubananye kashitama nayibuza ntkonka shinagenda emyaka 2 tindi kwishanka koraho echamani. So naronda passport nangwa naraka kugitunga naza ha medical nashanga ndije so na qualifyinga kugenda. Yes. Yasindike bishani aho naho bakaba mugarukiremo ngo mushini tumwenda mwene bapikinga bira. So angambira taza atuwatungire sponsor chikatwara nkesande nke mwene cheka atuwatunga sponsor ati visa yashohwire ati mweno yetebe nkanise noza kugenda atkonka tukuza kuraba Entebbe noza kuraba Nairobi mbuza ahabwa kindi kuraba Nairobi ata tebi Entebbe nibiteganisa mnonga ati nibashaba sente nyingi kuza kuraba ha airport ati mwene itatu ino kutukukora tukakora bya boda tutashashire sente nyingi then okatembera Nairobi kandi na nenyonyi za Nairobi tizi kusera nkeza kuno. Njanti it's okay abo kubanka bandi determined kugenda mwenu. Yes nkanyenda kuza gukora njanti ekikuru ni nabandi safe ata tariho shonga. So byona bihwire ntandika urugendo rwo kuza Nairobi. Kunahikire aha boda nibabineyo abantu abakubayamba kubambusya agents babo agents babo
so bampereza bo kundabyaho yes bandabyaho nangwa it is very funny engeri bari kukurabyaho hatukora kuza kuhikanka ha boda emyende yo kubojwire nibakuretera skati zo mukikuru mbweneze zigubire bakuhereza nko busandozi bwo kujwara mwene wena oshana nko muntu waho oshanga mwene oriyo waho tine naho oriyo noza kugira ngo waza kuraba ha boda bataka kucenga abasirikare bakabaruko batakamanya ngo oriyo no crossinga no genda hero icyo cyo kujweka emyenda y'abakikuru no busandozi oriyo mushaka batushoborire utakagenze no akata chingambiri nkachanga ha boda kunashikireho of course bari yana bo bandinzire tindagenzire naho nkamusiga Kampala hatu kunashiraho ban receiving abajangu niwe bira nti ninyi hatu noza gukora ABCD bage yo ine gituhereza passport yo ine gituhereza endanga muntu gituhe so waza kujara emyenda eji waza kwata umbrella waza kwata ka basket then otukurati otakaranze nyima kora beno crossinga otambure speed bakureba bamanye ngo oyine mwenu kenshonga yamani ya tuma wa crossinga either noza nko mukatare yes so ebirakuri babinyaha misho so nabafane mbwenu konka of course nkanichirize ndikwenda kugenda byo nebibampi conditions zibampire nazikirize webare mnonga ogumire netwa program akehogo kandi kuba watandikanitwe twatayisa Shamem Bira turya ha Little Woods Inn omure Boma kandi Bira naruga omure Katete Mbarara kandi kuba watandikanitwe oriyo norebe mbozi ya Bira eyari kutugera ngo akazaho mu ihangeri ya Oman okukora esente nkuko abandi bantu babagire kore sente kandi embozi ya Bira ntujayongera yo nayo bitwaza kumuraho kuturagaruce ntiza kweyongera Bira kandi tubasegumizamo nembozi ye Do business with Airtel as a retailer. Register today as an authorized Airtel SIM selling retailer free of charge. Or call 0800 327 327 toll free. Specific business documents will be required for verification by the Airtel team, still free of charge. Feedback will be communicated within a maximum of 3 working days. Inquiries, applications and registrations and verification are all free of charge. For more information, call 0800 327 327 toll free. Airtel, the smartphone network. It's a brand new day, yeah. Let your beauty show as your hair glows. With Radiant, everything comes to life when you arrive. And should you ever look back, let it be to gaze upon your radiant day. Rise up, African queen, fix your crown, yeah. Rise up, African queen, fix your crown, yeah. Radiant, look good, feel great. Nehida. kugira ngo ujure imyenda yawe yojwire ujwarebi ebirahuri bijure umutima gwo kanuhura no kugambira cyasha hejo mukatina nayo irarikira ku the same time nyine excitement yo kuza heru yo kutembe nyonyi so nyine mu ekitekateko cyo kugira ngo kuba kunkwata konka hariho n'eki kugira ngo no yenda kugenda heru no tekwa kugenda
so ekyo kindi kyabenkyenda ngu ngyenda heeru kyakiza fiye yinabire nyine yes amaani yes so Ruhanga yanyamba na crossinga border twagenda the other side of course nibakwebembera then iwo bakuratira nibagwana bakumonitoringa kureba yaba wara bahoje then hariho bus eri kube kurinzire kuri ezo zikubani za Nairobi bukaburi obwire bwanye kiro nkashaha nkemwe n'eceka zikuza kubashaha ibiri bantu mbasi bangarura passport biriye bibabire banyihireho na nakashaha kabire karimo imyenda nk'ebiri so bakampereza bahingana sente yes abo kuba nkanyine kugenda na sente za Kenya kugira ngo kunakwanyine nk'ekinkwendaguraho konkani zaziriye zawe usibahire so bantu mbasi batero ndijo agent wa Kenya bagira ngo mushate nati bira twamusindika no kumwakira umukashesha so natandika urugendo rwo kuza Nairobi nkahikayo nkashahi 11 bukushesha 11 n'eceka ko twaheze kwika Nairobi twayeshanga turimo abishiki binjo mbasi ababene baza in the same place ababire nibaza heru konka bakuzoma hanga gatakushana abandi kubashohira mbasi hatito twaguma aho kakajya ngo mugume mu kwisi barije bakabakira hati abantu bagumana ibija ogunoha bakweta amazina so owanje wabira supposed kunyakira no shaka hondeza tarizire nagumombasi narinda bagumana bambuza iwe noza majyanti nyine namba yesimu yo muntu wabari supposed kunyakira konkatakizire so banyahe namba yesimu bamutera ati munyambe mu montera atakiseji emureto muka tikumanya hindi yo ninza so banteka ha taxi nagendera direction zina mushango mukakari yo mukazi yanyakira yampa breakfast naria anja tuwakuboroho kake mbanze communicating n'abahera horiyo noza then basindike ticket no banza wahika Nairobi then basindika ticket so kuba confirming ngo nahika Nairobi basindika ticket bambukingire nyonyi yashahina ziciro nagumowe kuzabire nkashaha nkamunana yantu mu taxi twasimbura kuza airport na airport nibabineho agent yes ora ku receiving akakutasi mu airport umunda habo kubori yawe nawe nakomaho so riya nawe yanyakira yantwara umunda yajati no kushitamaha otakarugaho enyonyi yawe ne yashahina ziciro konko hurro hami nyine mukutina konka nyine excitement habo kubo witutino abe yaratembereho nyonyi so in excitement yo kutembe nyonyi hati turinda tukashitamaho bwire buringwa shahina injara yanyisire konka mwene excitement ejo kunagikugambira ekikuru nkanyenda kureba enyonyi nagitemba shahina zahika enyonyi nagitemba kunarebire nashitamo mu nyonyi najyante nazahe enyonyi tukatemba Fly Emirates eri kuza Dubai ati kutwashire Dubai twayishanga turi group mpango yabishiki konka twina tutakumanya hituriyo ntuza hati buri omwe nagezaho kwereka ngo ndwari kumanya munonga tuketorora ahacishahi Dubai tukamara nkeshahina tutakumanya yitushemerire kuza kutembe nyonyeri kuza Oman mukaba mwine kujerondera of course tickets zo kwaba bahire aho tariho agent yes mwine kushoma mukamanya nyonyici eraze na biro riyo nargala nanye tinkubicenga of course echayi cha Dubai ni chango munonga no shanga nka department yitu abentuzamo kuri nko kurugaha na nukuza bushenye yes abo katukantu rugo mu Emirates Fly Emirates tukuzo mu Fly Dubai haza hari haringwa itutukumango ni nko kuhindura cenje kimuka zo mukindi tugira mu bus park exactly
so twayiturura flight yo kuza Oman ekeri shaha 2 z'akasheshe zikayikasha 2 tutakumanya yishemerire kutembera enyonyi yo kuza Oman so kubarebere twayitorora munonga ninja abasirikare babire barumu bamanya ngo abantu babura bine nshonga so umwe haribo yija yatubuza ninchi kamwayitorora munonga tutwabura kuza kureba atikete nyonyi yitwaye tushemeye kutemba ere hare kandi shaha zahikire konka yatugirire mbabazi yatuyamba yatutaha train y'amashanyarazi so train yatwirusya yatwisya aha mwanya twagaruka twatemba basi ngeno kaho tukansa kuhamanya tuta no yes twagaruka twatemba basi twahika aha fly Dubai yes so twatemba fly Dubai kuza Oman twine bishani ebi batwire tukuza kutemba then ko rukwikayo nabari yani babine copy y'ekishani yes hat mbaba kurindira airport kukheza kwikaho bagumana nibabereke bishani so iwo orareba ineshani cyawe niyorazi nohorazi sahato gumana urondo ineshani cyawe so finally ninja naribo abira ineshani cyanje kuyandebire yashika takumanya rurimi nanye tinkumanya rurimi so ankorora sign angira ati muhe passport yes ekintu cyo kubanze cyo babanze kunyaho ekeri passport so umuhereza passport antwaro motoka amvuga antwara at that point ndiya mbabazi so tukaruga ha airport urugendo rukatwara ka 2 hours twahika office ejo yabirere ko mushyo w'umunya Uganda yes omushyo guyanyakira kuyeze kunyakira anje ataza ati natera mukama wa wariyo neja kwakira ati noza kore mtwaro nshanjo niwe kaninjira ngo wakwihira ha airport no yabara mukama wawe wanyihira airport akabali driver wa office ejo okay nibabanza bakwisia office bakubriefinga ebintu bice ebyoshime kuba nokora muri do's and don'ts yes wahikayo toshemere kore kineki hati ntakagenzere bakabanze ngo umushara guri hagati ya miliyoni emwe neceka miliyoni emwe nemtwara 2 konka mwe no bworo musya nibabasa kuhanka miliyoni emwe yes nagenda nyine cicane ico barabara mujiro tibampa miliyoni emwe bira nakore myaka 2 so hatu nahika office omushiyanja ngo noza kore mtwaro nshanju atabuka ato inexperience atabine experience no bakutungaho sente nyinji ho yana ija gukora nka contract ya kabiri of course nkanti ni cyo gukora nkanti kwasa tokwanga njantu kanshabe inshange family rinunji abukwa kandi impura kugira ngo mwino shanga family rimbi yes so mukama wanje akayiziro mudacikezo nawe takumanya rurimi hoyireho yarebe cyane ico mushyo wakunzire banto motoka bantwara nababanza bakutwara umwirwaro yes so antwaro umwirwaro bancebera buri kimwe ninjani babata kukakasangwe biwace bize kuno nibyo so bakora medical check up byona shahanke mwene check up simbura tukuzomuka atukutwabire turiyo motoka atera sister we uwabire namanyo rujungu akaba ari yo mushomesa ajati kankwerezo mushicogo gambe nawe nushatinire munongo bayayerarikira ninjirani ko yamugambire so umushantera tandika kumbusa ne bakwetoha wine yakenga he mushoborera totakayirarikira to no kwikomuka ba sister banje ne baza kwegese mirimo bakwereke cyo gukora mbuza wine ba sister banga hadi ukora ikomuka noza kubareba takugambira no bangaye mpurira mwino mutuma najiro bo banajya nti ba sister konkanja nti kanjende niza kwirebera hakahari hare munonga abo kuba kuza kurugayo aha office kwikanko mukatukata hankashahina zekiro kuto atahiro muka yiguraho gate nkareba nkabani 11 bakwiruka kwija kwakira omujenyi owija
abo kanje bakaba bagambire ngo tukusa kubaretera umukozi so abana kubarebere uriya yataha muna no mukozi bija bakwiruka kuja kureba umukozi wo bareba nareba abana 11 ni nasare ni famire emwe ni famire nyingi batayayire oyejuke nyine mukariya kugira ngo ba sister hata abana kubizire nabishije nabo bashokorana n'abakazi nareba abakazi bana banyina baba bana mwenu bija nabo banyakira kandi bamanya makajungu kace how are you assalamu alaikum so banyakira abantu ari umuruma yina benshimerere kuyama karumu kariya heru bagira ngo nyencha karumu kasheshe 11 ntuza kwantu kwimusya kukwereka ico shime kuba nokora hati twaza kuherezaho ka juice na ka chapati obyame so nkabanduhire of course ndi kurani nyina ngo mpumureho na settinga alarm yo kunyimusya shaha 11 batakanye mukize nabyama nkabandi yaho na alarm tinda gifurira bo gwejegira mununga nkahurire kigi kutera mwe no kufurira umuntu na tero rwije mununga rukunyimusya niguraho anja tali mwana bine okubagamba hazambagamba samani mingi so nshokora antwaro mu kiyungu agumana kwesa sign language nanyereka ejo nengano ejo nesafuriya ejo nechikopo ejo nishikari yes so noza kubimixing oti okore chapati so mbuza ninza kora chapati singa atunoza kora chapati nshanjo ni 2 72 mubuza nshanjo ni 2 eri nishomero ata turi abantu 3 na mushanjo abantu 3 na mushanjo ni family emwe ngwego obwo rukumbuza mu rurimi ki ni nkoze so rujungu na sign language nawe nahurira mu kace akajungu nagamba mwenu nashobya mu cyumwe ya so agumana nshinga ndigumana imwereka muri abantu bangahe no abara niza kubakora emirimo abantu 3 na mushanju ngo yes webare mnonga ogumira nitwa program akehogo okurga itwatandikira okusya eshahezi kandi omutebekandisa n'abantu n'wamanya Serena twine Bila Shamim aha program kandi embozi ye kuba watandikanitwe nkoku wahurira Bila twinire embozi mpango mnonga tutwabasa kujimarayo aha bwenshonga yeshaha konka twija ku bantu mweyongera esande kwija aha program ni yemwe akehogo kandi program akehogo neba za TV West Bursande okurgasha 11 okuzasha 11 zo mwebazyo iwechora akore basokutwegitaho kandi basekura bozi ya Shamim Bila okukuyajiro mu ihange rya Oman arikuza kukore sente ebi yabasize kuvuga nayo ebi yarebireyo basa kutwegitaho esabite rkwija kandi basegumiza munembozi ya Bila webare mnonga ogumira nitwa program akehogo omutebekandisa n'abantu n'wamanya Serena n'abanyine ime muchunguzi aha kamera murare kurunje.